petekeshe zerererererebo zomene ya zopaya urave bibaye ukamene kuwa. Haleluya. Imana data yanyeretse ibikomeye. Sereke boshe zerererererebo. Urupfu rwasamye kumira abantu muri uku kwezi kw'icumi. Urupfu rwasamye kumira abantu muri uku kwezi kw'icumi na kumwe. Kw'icumi na kumwe, ayi data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe mwami Yesu. Nabonye imva zirangaye zigiye gucoshomera abantu. Imana yambwiye ngo abantu abene gihugu hano mu Burundi mwarishwe, muranyuruzwa, bandi barafungwa, bandi baracinyizwa, bandi barahunga, bamwe bagokewe mu mahanga, bandi baruhiye mu bandi baruhiye mu mahanga atandukanye. Ariko uyu munsi wa none ubutumwa marayika yampaye kandi butari burare. Ubu ni ubutumwa tugomba gutambutsa, si uraba, sinange wumve uwantumye. Ubutumwa yandungikanye, yambwiye ngo abanyepolitike icyobo mwacukuriye abene gihugu, ruriya mwashigishije abene gihugu ngo barumwe yereze. Haleluya. Ugwishigishiye ararusoma, ni umugani baga baca, kandi urucira mukaso rugatwara nyuko, nawo ni umugani. Iyi politike ihindukiriye abanyepolitike nyene, abene gihugu. Mana yambwiye ngo iritamuye, shereka umwene gihugu ubifitemo uruhare. Ariko muri uku kwezi uku turimo mwijya kure ya nazererererebo uku Uwiteka n'uburakari bwe n'ishavu rye n'umujinya we. Narababwiye ngo iyi ndwi jewe maze iminsi ku murima Getsemani, mwitone. Ubu tugiye kugendana 7 kuri 7, 3 kuri 3, nuko. Ariko hana abanyepolitike Uwiteka abamanukiye nk'uko inkukuma cya gisiga, hari ibisiga binini bikunda kuba mu Barabu babyita ngo iki, kagoma. Nk'uko kagoma imanukira umuhigo, niko Uwiteka amanukiye mwebwe mwibu Burundi, mwebwe mushimuta abantu mubica, mwebwe munyuruza abantu, mwebwe murara mwiga politiki igihugu mukakiyobya, mwebwe Imana yakuyemo ubwenge mugasigara mukora nkuko shetani abyifuza. Nagira ngo umenyeshe ko Uwiteka yambwiye ngo Uburundi abukuye muri Babuloni. Nta wanyaze Uburundi ngo abujyane Tanzania cyangwa abujyane he. Uburundi buri mu Burundi, ariko dayimoni yari iri kubagerageza, dayimoni yari iri kubashungura, dayimoni yari iri kubagosora. Ntaho bitaniye n'Abayahudi igihe cyabo babaga muri Babuloni. Kandi ntihagire abajuwifi banyumva nabi, kuko terambere ryaraje, rimo abantu babishyira muri Google bakabikoresha translation muri Google bakabyumva bituvuga. Hagira unyumva nabi, ntabwo nibasiye Abayahudi. Abarundi bari mu buzima kandi nabo bafite isezerano ry'Ubuyahudi. Na jewe ndiwe harimo abantu mpanurira nkababwira ngo nta Bayahudi. Abayahudi n'abantu bagomba kuragwa isezerano, kujya mu bihugu bizohereza abantu benshi mu ijuru. Burundi burimo, u Rwanda rurimo. Rero mu bihugu bishobora kuzaba bitanze umusaruro mu isi yose, abavuga butumwa Burundi buzabyara, abavuga butumwa u Rwanda rwabyaye nabo ruzabyara. Ngibi bihugu bibiri bizaba bifite abantu benshi mu ijuru.
ndetse mpamya ko Isirayeli bishobora kuzaba biyingayinga cyangwa bikanayitahukaho. Reka rero nikomereze ku Burundi. Hano rero nimvuga umuyahudi nkavuga Abisirayeli, unyumve neza. Haleluya. Rero abanyepolitike bakinnye politike n'abapolitisiye bakomeye bafite intwaro zibarinda, bize mu ijoro bararindwa, ku manywa bakarinda, bubatse ibintu bikomeye. Ariko umva uko Uwiteka yavuganye nanjye muri uku kwezi, igisiga kirabasumiye, inkukuma, kagoma, nabonye ikata ikagiterura abantu, mbona kuzimu kurasamye kuri kumira abantu, mbona imiryango ya gereza irasamye iri kwakira abantu, mbona imva zirarangaye ku bituro, imva zirarangaye abantu bari kubashugunya mu mva. Rero uku kwa 10 ntabwo kwijyana, kwa 11 ho ni kure kubi. Urukomba amazi, buno politike yanyu imeze nk'ubugari bwatemye budafite igaruriro. Nubi bintu byose muri bimeze nk'ikintu kiri gutongoka ku musozi kirangira nk'idebe cyangwa nk'ibati. Reka mbanze senge. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri isambu itaruma. Uri umugabo udatetereza abamwisunga, iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Habe twahubwa izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tutaravuga waravuze, tunavuze ni wowe uvuze, kandi ducicitse n'ibiti n'amabuye bizavuga. Mu Burundi hari abahanuzi benshi wanyujijemo ubu butumwa, ndetse no hanze y'u Burundi, apana mu Rwanda, hari abahanuzi benshi wanyujijemo ubu butumwa. None rero Mwami, ikivugwa cyose ugitangurire unagisoreze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tuguhaye ikaze. Azimisi ntahari ndi mu mahugurwa, ariko ubu n'ubutumwa Imana yampaye irambwira ngo ntiburare, kuko ntabwo bushobora kurara uhereye iri joro turimo, bari itariki y'16. Ubu butumwa burihutirwa, ndi mu butumwa bwo kwa 10. Inda n'imvuka, kandi inda yamaze kugera mu matako. Ngira ngo ababyaye barabyumva n'abari kubyara barabyumva. Ubu tuvugana rero marayika ufashe mu mugongo umubyeyi ngo isezerano risohore ari hafi. Ariko uwitwa ba bandi bose babagambanya, bicanya, nizabarozi, hano hagiye kuba ibintu nakita deliverance. Niba mwari mwabona Imana kombera ni nko gufata igiti gifite ibishami byinshi ukagabanyaho hasi ukagenda utema bya bintu bigenda bishibuka ku giti. Imana igiye rero gufata igiti cy'u Burundi cyitwa Isaka, noneho gihagarare cyemye, cyere kusangira n'ikindi sezerano, here kuba bya bindi byitwa ibisambo bimwe bigenda biri ku ruhande bigicura bikacona. Iki giti rero cyitwa Isaka ari cyo Burundi kigiye guhaguruka, nikimara kirahagaze, ahubwo bagiye kucyombera, bagiye bakuraho bya bintu byitwa ibisambo. Hari ibintu bikura hasi nyine bikakinyunyuza, n'urutoki bajya babikora, bakagenda hasi bakajya batema udusina tumeze nk'utudakomeye tumeze nabi, kugira ngo isina izamuke ifite uburyo iri gukurura ifumbire. Na hano rero, iki ni icyitonderwa. Ku meza uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyazakumarira, kandi nyuma y'ibyo byose hazava urubanza, ukasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima, ugasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa.
hano reverend kuri yo yari byaba ministry bariba nubwo ndomye ko nabandi bariba na Bunyoni ariba ubu Bunyoni hari ku mwuka wa nyuma mwanze gufasha bene gihugu mwanga gukorera bene gihugu mwanga kuba hafa bene gihugu mwanga gusaranganya na bene gihugu mwikwegera ko namwebwe ikubise umukeba nta nubwo bayirengeje urugo iyi yakubise Bunyoni nimwe igiye gukubita kuko Bunyoni yayoboye 2015 mu gihe cy'imigumuko 16 17 18 Bunyoni yari kwibere yicana wagakiza wimunyuza hari uyu munsi wa none harimo abantu bavuze ngo bamutorokanye imodoka irafatwa itaragera ku kibuga cy'indege abandi ngo bari gupanga uko bamwiba mu bitaro nevo yashyizeho abantu nakita komite yoherejwe na perezida ngo yo gukurikirana ubuzima bwe n'umuryango we ntiwemerewe kujya kumuraba ibyo bibigisha iki bibasiguriye iki mwebwe mwaniza abarundi mukabagunga mukabapfukama mu nda bisobanuye iki bamwe bantuka bo sava urantuka ntabwo nagira ngo nkubaze nanone Bunyoni imitungo ye yarafatiriwe kuva ku nzu nziza kugera ku mafamu birafatirwa babasigira ibyo kurya bisanzwe abana be ntibemerewe kumureba no kumusura bisiguye iki bisobanuye kandi yari kwibera 2016 ku bwa nkuru nziza uyu n'umuvumo washitse muri CNDD-FDD ku kwa 10 hari n'abandi kwa 11 hari n'abandi kwa 12 hari n'abandi Bunyoni amaze igihe yihana yaratakambye ariko kubera ko akebo wagezemo nawe bakakugereramo Imana irababarira ariko Pawulo yarababariwe ariko agumana ikijisho cyaboze gipfuye yarasenze Pawulo aravuga ngo ariko mwami ngo ngewe umurimo myinga hagurutse ibirema nkazibura ibifa amatwi bigakora bikagenda ngo ariko ngewe kubera iki bibaye uko Imana iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije arabigendana nyine bwato bukameneka niwe wategaga imodoka mbi za nyuma zibaho akagenda mu mato mabi ya nyuma baho ngo ubwato burameneka karari muhengera akirirwamo bakamukubita inga 39 zihoraho ibyo bari kugirira Bunyoni ni shitani iri gukoresha CNDD-FDD kandi aba ba reverend kuri ye baneva abana babo bazi ngo bo bararusimbutse yewe ngo bazi ko bo babikize ibi muri gukorera Bunyoni namwe iriya nkoni muri kumukubitisha iri inyuma kubadiha wewe Imana yamaze kuba dese mu ngingo yo kugira ngo ibereke ko ibyo mukora atari byo kubera ko hano habaye amabi haba nandi mabi habibara haba amahano Bunyoni rero yababereye iki wagize ngo se iyi myaka azayifungwa mwamukatiye ashigaje iminsi ngaho ashigaje igihe kingana iki kurahira n'icyaha no gupinza n'icyaha mba nkubwiye ngo dupinze none unarikura ariko shuti yanjye nagira ngo nkumenyeshe ko ibyo kuvuga ngo uramucikisha Imana Bunyoni ntiyasengaga ntiyabaga mu ishengero CNDD-FDD ntigira amasengesho kirajedi ntiyiyiriza ubusa ntibafite eglise rushe cyakora mama perezida Denise Bucumi nkuru nziza we yarihanywe we yarahishuriwe waratahukirwa uriya mu mama ngira ngo buno ntibinameze neza hagati yiwe na Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi badede batandukanye kubera ko arabatoneka aravugishwa akavuga ibyabo agasenga akavuga ibyabo nzabazanira discourse ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana ifitiye kado abene gihugu b'u Burundi muri uku kwezi nyine bamwe ni byiza abandi ni bibi kandi dushigaje iminsi ngahe 14 ntabwo yirangira wiye my God is good nagira ngo nkubwire ngo mwurije ibiribwa bene gihugu barasonza ibitoro murabinyuruza bene gihugu babura epfo na ruguru
mahera mva makungu murayazibira mworora ibintu by'ibisazi n'imisiba n'imisereberanya mukina politike wagira ngo iyobowe kera isi itaratera imbere. Hari abantu bitwa abasangwa butaka twajyaga tureba mu mafilime bitiranye ibintu kabona ko bo ubuzima bwabo n'ubwashigajwe inyuma n'amateka y'isi. Hari ibintu hano perezida avuga nawe ugashobe gukumirwa. Reka nkureke wumve kano kantu nze mbandaye. Ku isi yose igihugu cy'Uburundi cyarasanze kitagira ingorane. Ku isi yose nimwibaze ahantu mu Burundi ingorane bakubwira ko bafise gusa n'igitoro gusa vuga ikindi ku isi nimumbwire aujourd'hui aussi c'est un autre uzumva ngo turara mu ibarabara aho bagaca batangura kugumuka kubera barara mw'ibarabara. Twebwe mu Burundi dusaba n'ico tutigirira ngira ngo dushitse muri ico gihe ca Musa bamusaba inyama bari mu bugarara ngo arankuye amata mu kanwa tuvuga uti yo turarose rero isoko ubu rero Burundi bugira bumenyekane buronke nabwo ico bwerekana imbere y'amakuru. Ntabwo ari ibitinda, si ibyo kurazira, si n'ibyo kubika. Ubu ni ubuhanuzi bugiye gusohora, ubu ni ubuhanuzi Imana yo yururutse kwikorera. Ubu ni ubuhanuzi yururutse kwikorera, nta hantu muzayicikira. Mwebwe banyepolitike mwakinyi politike mbi imeze uko mugakora ibintu nk'ibi. Usibye n'Uburundi n'undi munyepolitike wese ubasha kumva ube mu Rwanda, ube Buganda, ube muri Kenya, ube aho uherereye hose, ukaba uri gukina politike yo kwica abantu, kubabaza abantu, kuhombya abantu, kuniga bene gihugu mu nyungu zawe. Nibura agenda muri VWT ariko murekere probogisi, nibura gira inka 500 ariko murekere inka yiwe imwe, nibura cukura ubutare bwose ariko we mureka dandaze utwo yadandaje atugire amahoro mu umutekano, nibura agira amakositimu 1000 ariko we mureke yiyambarire ibyo abonye mugabo abyambare mu mahoro. Mwebwe mwirengagiza ko ubwami bwose bushyirwaho n'Imana bugakurwaho n'Imana. Niyo mpamvu Imana yambwiye ngo wabonye ubwami ngiye kukuraho n'ubundi bwami ngiye kwimika. Wagize ngo se ibyo ni ibintu tugiye kujya mu ijuru tukarekara mu kundi, byamaze kuba dese mugiye kubona Imana. Mugiye kubona Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza. Naho imbunda zanyu zarananiwe, ubututsi bwarananiwe, ubuhutu burananirwa, amoko yanyarananirwa, murwana muri Kongo mutarwana. Ikintu cyajyanye neva muri Kongo ni ukurondera urupfu, ni ukurondera ibintu biri busambuke, ni ukugira ngo abone impamvu. Imana yagushatse impamvu neva. Iyi politike wakinye idahwitse, iyi politike yawe zikomedi zawe yininde, ni kumwe Imana yateze umutego Ahabu ntiyabimenya. Kandi bimvuga ngo bafite amatwi ariko bafite amaso ariko ntibabona. Ni ibintu Imana ifata umuntu, abahanuzi bakajya bakubwira ngo ndiyo. Abahanuzi barenze 50 babwiye Ahabu ngo Ahabu yabagishije inama ngo ese dutabare, Uwiteka ari mu ruhande rwacu azatabarana natwe. Bose bajya mu mwuka baravuga ngo Ahabu mwami nyagasani, bahaza inyamasha ubuki n'umuceri ngo byihuta. Mugenzi urabo yifashe, Nyakabigo yifashe, Mutakuru yifashe, Kinindo yifashe, Jabo yifashe, Kanyosho yifashe, Rohero yifashe, Kamengo yifashe. Donc bagenda bamubwira ngo uduce twose yanyazwe araba amaze kutubohoza no kutugarura. Abarinjiye havamo Mikaya aravuga ngo ugarutse. Nawe yari yabanje kumubwira ngo uko baguhanuriye nibyo. Ngo Imana yaravuze ngo nzihindura umwuka w'ibinyoma, sheshenge ninjire mu bana b'abahanuzi, sheshenga Ahabu nzamutsinda.
hano hari abantu bahanurira Neva utagira ngo Neva ntafite abamuhanurira abamusengera. Hano hari abantu bahanurira Reverend kuri abantu bahanurira CNDD-FDD, abantu bajya mu mwuka. Mbabwije ukuri kutari n'ikinyoma, kutari n'igihuha. Aha uru ni urukomba amazi n'ukubashukashuka mukinjira mu byaha ndengakamere, mu muvumo, mukinjira ahantu mudashobora kubona uko mwasubira inyuma. Bundi ntawe uzagaruka, ibi byose mwagiyemo ntawe uzasubira inyuma. Uko mwagiye ntawe uzagaruka, uko mwinjiye n'imiryango yanyu uretse uwitandukanyije namwe ntawe uzagaruka. Kandi mwamaze gushyika muri uwo murongo Ahabu nawe yashyitsemo, maze ngo umugore Naboti akimara gupfa, ngo abagabo b'ibigoyi bajya imbere ya Ahabu barabeshya ngo yatutse Imana n'umwami. Baramujyana bamwica urw'agashinyaguro, baramubabaza. Hano hari amaraso ya Naboti mu gihugu ari gutaka nshuti yayo, bishwe muri 2015 bazira ubusa na mbere yaho n'ubu ngubu. Hari amaraso ya Beri agera mu butaka agakurura ibibazo, kwica umuhanuzi, kuzengereza ishengero, gukubita abasenguka bashwiragiza. Nakwambi ufata ibintu ukabihindura uko byumva, ngo ufise impoho, ufite abajenero, ufite abamajoro n'abandi bakomeye bakugaragiye. Nagira ngo nkubwire ko Imana ntinegurizwa izuru, iba myinshi igahimwa n'umwe. Ariko ahaho rwose nukuri nabonye Imana imbwira ngo mbwira abarundi mwiyakire, mugiye kumva inkuru mbi. Uwiteka arambwira ngo kandi munezerwe, mugiye kumva inkuru nziza. Niyo mpamvu natangije ijambo muri ubu butumwa mbabwira ngo ijambo Imana yavuze ngo akebo ikubise umukeba. Ibi birakomanga muri politiki, ariko abene gihugu bandi bahahashwe bakanigwa bakamburwa. Mugiye kuririmba Ozana, tutaimba Ozana, tutaimba Ozana, tutizunguka zunguka menye giti cyane, tutaimba Ozana, 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 tutaimba Ozana. Buni karamu yanyu mwandikishije irata agaciro. Imanza zarabananiye, muca imanza za ngondagonde. Bunyoni mu mucira urubanza rutari rwo. Ariko ni nkawe wishyuye ibyaha byose by'abanyepolitiki. Oya, hari n'abandi bagiye kubyishyura. Niwe mufise mu minwa yo kumukoresha ibyo mwumva n'ibyo mushaka. Denise Bucumi inkuru nziza ni umuntu wabangamiye politiki yanyu yayobora iki gihugu, yari no kugishobora kuruta Neva. Yari kugerageza. Sami Hassan muri Tanzania arakiyoboye, ariko Neva Mana yamushyizeho kugira ngo ibi bibe, ibi mubibone, ibi mubimenye, hama ikiza gukurikira. Hagiye kubaho icyo nakita kuboko kw'Imana kugiye kurambuka, kuboko kw'Imana igiye kurambuka. Murundi wese aharagiye kukubona imbaraga z'Imana zigiye gukora. Aho mwene gihugu wese w'igihugu cy'u Burundi n'inshuti ikunda Burundi nanjye ndimo, agiye kubona Uburundi muri kamera aho uzaba uri hose. Ibi ndi guhanura mugiye kubibona, kandi ubibonesha amaso, ubyumvisha amatwi ndetse n'umunwa wawe. Hamuzumirwa ahandi uvuge, ahandi ujorera, kayobera abahinga.
Imana rero iritamuruye mu gicuku cya nyuma, iritamuruye mu museke wa kare. Uko niko kuri. Rero hagiye kubaho icyo nakita urubanza rw'Imana, guhigura. Imana igiye guhigurana n'abanyepolitiki bo ngaha. Mwebwe Igitega, mwebwe hano muri presidency y'Ubujumbura, mugiye guhigurana n'Imana. Naho ibingibi by'imisiba bigiye kujya pembeni ku ruhande, kandi ibyo mbikubariye mu izina rya Data wantumye n'umwuka wera nahawe. Imana isukaho amavuta ndetse mu bushobozi Imana yampaye. Ntabwo nyobewe ko byangiraho ingaruka cyangwa se bishobora no kuzayingiraho. Mugabo, nshuti yanjye, muvandimwe, ntangaje iby'ijuru ryampaye ngo ntangaze, sintangaje ibyanjye. Ndabizi neza ko harimo abanezerwa. Narababwiye ngo njye nkunda igihugu cy'u Burundi, kandi ibyo ndi umwe mu bakunda igihugu cy'u Burundi 100%. Imana ni verifiye umutima wanjye igasangamo urukundo nkunda Burundi. Umugisha nisanga nanjye ndi mu banga Burundi, iramanana n'ababwanga. Kandi naha mvuze aba bantu bose bakinishijwe orere mbi yo kugambanira igihugu, guhirika igihugu, kwica igihugu, kwangiza igihugu. Imana ntabwo ikina nk'ibyo ngibyo ngo bigumuko. Farawo yakinishijwe orere mbi, Ahaba akinishwa orere mbi, n'abandi ubuzima bwabo ko byagiye bigenda nuko byarangiye mwese murabizi. Nibi niko bigiye kugenda. Hombo kachambo cha mukongomani kata kautura iringana ubudasiba uhoro yisenga kandi yumvire yubana nabayo yufashe indushyi usibe na rimwe kuyikorera yubana nabayo yufashe indushyi usibe na rimwe kuyikorera tunganira Imana yubana nayo yutumbira Yesu uzaba nkawe bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu bose bazamenya kubana nawe bareka ubugome bitabe Yesu tunganira Imana ikuyobore noterwa n'ibyago yusanga Yesu irengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shoboja nirengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shoboja niyirengagiza umwiyambaza uyoboke Yesu niwe shoboja tunganira Imana tuzi umutima
mu by'ukora byose wihutiraho yawumvira mwemu w'iz'urukundo nta soni uzagira ubona Yesu yawumvira mwemu w'iz'urukundo nta soni uzagira nubona Yesu yawumvira mwemu w'iz'urukundo nta soni uzagira nubona Yesu. Ndakugumbiriye mu izina ry'umunyanazareti kude chapeau shalom shalom shuti nziza y'akadasohoka kuri TV Imbabazi TV gatatu nguhaye ikaze dusangira ubutumwa bwiza bw'umwimerere bukiza umutima bugakiza n'umubiri. Kuba Adventiste mwumva imbaraga y'Imana, kuba Katolika mwumva Roho Mutagatifu, kuba Pentecost muyobowe murongowe namwe muyera. Mwese kaze tuyage mu izina ry'umunyanazareti. Amen. Uyu munsi ndasa n'ubabwira tirimurida cyangwa se adimini. Tumenyereye Yesu Kristo ko ari we muyobozi wa byose, kandi nibyo no kometi uko iyo ni kweli akabaswahili. Icyo shatse kuvuga niki nuko dusoma Bibiliya, ndakuvuga uburyo bubiri ushobora kumenya uburyo ushobora gukomera mu by'agakiza cyangwa ukaronka imbaraga z'Imana cyangwa ugatera imbere mu by'umwuka. Ndaguha uburyo bubiri ushobora gukoresha ukoroheye. Kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe biriya bitabo byose ababyanditse umwuka w'Imana bakoresheje cyangwa se abanyuze muri ibyo bitabo byose n'ukuri naberanda. Abibigaba n'abagabye nabwo Bibiliya irabavuga, ariko ubwo akarorero reka turebe kuri Aburahamu. Harimo abantu bakunda Aburahamu, urugendo rwe, inzira ze, uburyo yatuye ikimasa akakizimana abantu bangahe? Batatu. Uburyo yizeye agatamba umwana weho igitambo. Harimo abantu bakunda Yefuta, umwana w'igitwarire ariko wabaye intwari akaba umusirikare mwiza akarokora Abayahudi. Harimo abantu bakunda Dawidi, by'umwihariko Burundi bufite isezerano Dawidi. Harimo abantu bakunda Yosefu, harimo abantu bakunda Samusoni, uburyo ki yarwaniriye Abisirayeli nubwo byageze finale, ariko hariho inkuru ze nziza yenda ziguhimbara. Harimo abakunda inkuru za Esther, harimo abakunda inkuru za Naomi, harimo abakunda Yesaya, harimo abakunda Yeremiya, harimo abakunda Habakuki, harimo abakunda Ezekiyeli, harimo abakunda Amosi, harimo abakunda izi nkuru zose z'abahanuzi bakuru n'abahanuzi bato, icyo nakita izi nzandiko za Zaburi, za Salomo, imigani. Donc muri Bibiliya ukwiye kuba ufitemo umuntu uri ku buzima bwawe umeze nk'umwungeri, nubwo mutavugana ategereje ubugingo, ategerereje ahera, nubwo mutayaga, hari umuntu ukwiye kuba ari imbere yawe nka tirimurida ku rugendo cyangwa nka admin muri Bible. We wasomye Bibiliya, ese nta numwe urakunda cyangwa ngo umwizereremo hama ibyo yakoze nawe uba ari byo ukora? Harimo uvuga uti Eliya yari afite umwuka wera kandi yari umuntu nkanjye. Harimo uvuga Elisa yari ufite umwuka wera kandi yari umuntu nkanjye. Ese niba umukunda ugasoma n'amateka ye ugakurikirana histoire ye, ofete byari byoroheye urugendo rwawe ko ruba urugendo rwo kureberaho ibyo ukwiye kuba ukora, utunganya, uzuza. Hama ntushobora kuba Elisa utari gukora ibyo Elisa yakoraga. Ntushaka kuba Eliya udakora ibyo Eliya yakoraga. Harimo abantu basoma Bibiliya akumva yifuza umwuka wari muri Yeremiya, ariko akaba atashima n'intoki ze ku musaraba Yeremiya yari yikoreye. Harimo abantu bakunda inkuru za Dawidi, ariko akaba adatimba, atarinda, akaba atari umugumyabanga muri Kristo ushobora gukora nyine nk'uko Eliya yagize ate yakoraga. Urumva ibyo bintu
ni ibintu byaba utashobora kugeraho. Niba abantu bakunda Messi, Ronaldinho, abandi bagakunda abakinnyi batandukanye, harimo ngo n'uwitwa Mbappe, sinjya fana imipira, ikipe narayirose ni iyi ngiyi ndimo, y'umwami wacu Yesu Kristo niyo nkinamo, kandi umwanya nkinamo n'uranyuze ndashima. Noneho rero hano hari abantu bampamagara bavuga ubutumwa, abahanuzi, abashaka kurota, abashaka kwerekwa, abashaka ijwi, bashaka gusenga. Banza urebe muri Bibiliya umuntu umwe ukunda. Yesu we arihariye. Dusupoze ko ibya Yesu ubishimaho ukavuga utubose nakora nka Yesu nkabaho nka Yesu, kumva biragoye. Ariko hari abandi bari abantu bambaye inyama n'amaraso nkawe, kandi na Yesu niko byari biri. Mugabe ibya Yesu tubiyace pore pore. Ariko hari abantu yatoranyije nk'uko nawe yagutoranyije. We yavukanye ubumana, avukana gukiranuka, noneho twebwe rero tuvukana ubumuntu, twambara ubumuntu, ndetse turemanwa gukiranirwa. Urumva diferanse irimo aho hantu. Ofete rero niba nawe ushaka kuba umuhizi, ukaba ushaka kuba umuntu udasanzwe mu by'Imana, Mose yaratimbye ararinda akorera Imana mu murongo nk'uko wabisomye. Eliya cyangwa Elisa nk'uko wabisomye. Yesaya nawe nuko nk'uko wabisomye. Uyu munsi nawe uri kugera ikirenge mu cya Kristo ngo ukoreshwe iby'ibitangaza, uzura abapfu, ubwira abantu bizababaho, uhishurirwe, werekwe, usenga uganira na Data, ukiza abarwayi, uhagurutse ibirema, uzura abapfuye. Biragusaba ko umwami Yesu akudugana umusozi, nawe ugahishurirwa cyangwa ukerekwa, warangiza ugahabwa ubushobozi bw'imbaraga, cyangwa se bwa Roho Mutagatifu, cyangwa Mwuka Wera, cyangwa se Mwemu Yera, cyangwa se nyine uko ubyizeye, hama Mwuka w'Imana akagukoresha ibitangaza, ugatsinda kandi ugatsindanishirizwa, Yesu akakuneshereza. Niba uri umukandida rero kuzura Umwuka Wera, kuko ijuru tugiyemo ni Mwuka Wera uri nk'umuyobozi muri byose, cyangwa se ushoreye, cyangwa se uri kuri vora, Mwemu Yera cyangwa se Mwuka Wera niwe ushobora kuzakugeza i Kanani yo mu ijuru, ariko niyo mu isi niwe uzahakugeza. Rero wowe niba usengera abantu bikanga, reba uko watangiye, urebe uko ugenda. Niba uhanura ntibisohore, niba usenga ntuvugane n'Imana, niba uririmba ntubusenze kabiri. Donc ukabona ibyo mu mwuka ntibifite avantage byakabaye bifite. Nibyo mu mubiri, ibyo yenda wasanga harimo yuko ukiga amashuri, yuko umugabo anabikemura cyangwa umugore akabikemura, cyangwa ufite n'ugufasha, wasanga ibyo mu mubiri atari na ngombwa cyane, ariko nabyo ni ngombwa. Mugabo se twitegereje tukareba, eske ubutunzi bwo mu mwuka, imbaraga z'Imana, ubushobozi bw'Imana, ineza y'Imana, urukundo rw'Imana, haleluya, nzokwama kwizigira, nzikutazompemukira, ninara mukangowe, zizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ukuzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa, muri ki n'umuco namwe mu w'Imana yera, iyanjana sinemba, nizigira Yesu gusa, zizigira nkiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama
nizigira umwami wanjye mu bizomba ko byose zizigira Yesu gusa zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba iyo ngowe ndasenga nizigira umwami wanjye zizigira nyiriho kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru zizigira Yesu gusa. Haleluya. Twarahombye mu mwuka, niyo mpamvu ni imyoshi, kubera ko Imana ntiyaguhaye amaboko yo kurondera amahera gusa no gukora imirimo ibyara inyungu z'umubiri. Oyaye, Uhoraho ntiyaguhaye uruhanga rwo gukundwa n'umugabo cyangwa umugore cyangwa abana cyangwa n'abandi bantu bagukunda ibyo gusa. Uruhanga rwawe rugomba kuba rusutsemo amavuta. Uhoraho ntiyaguhaye amaso gusa yo kujya ureba ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, amawuwa, isi. Oyaye, ugomba no kwitegereza ukareba mu ijuru, ukareba mu kuzimu, ukareba mu isi urebesheje amaso y'umwuka, nshuti yanjye. Kandi data ntiyaguhaye amatwi gusa yo kumva ibibi cyangwa se iby'isi cyangwa se ibya politike cyangwa biriya na biriya. Oya, hari no kumva ijwi ry'Imana. Donc ingingo zikuriho zose buriya zishobora gukorera Imana, zabana n'Imana, zagendana n'Imana, zaba mu wahinduka urusengero rw'Imana ku buryo amatara araba yaka, ibyo byose bikora neza, imiryango ikora neza, amateraniro ari meza, usengana na mwemu yera, ibirenge byawe bihonyora inzoka na sikoropiyo, amaboko yawe azura abantu, ukoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza. Abakera rero natangiriyeho, Eliya yarabikoze, Elisa arabikora, Petero arabikora, hagurutse ikirema ku irembo ry'urusengero ryiza, ndetse ba Pawulo igicucucucu cyabo kirakiza abantu. Uyu munsi nitwe turi kandida, uri kandida wo gukorera Imana 2025, 26, 27, 28, 29, 2030. Iyi myaka Yesu akongeje, iyi minsi Yesu akongeje, iri joro aza kuguha, aya manywa aza kuguha, ibi bihe byiza mushobora guhuza mukagirana, nukuri Uhoraho agufiteho umugambi mwiza. My God is good. Imana ni nziza. Imana ni nziza. Iyi minsi iguma itwongeza, iguma yongeza. Nagira ngo rero ukanguke mu by'umwuka, ukanguke no mu by'umubiri. Ndagukunda, ndagusengera, ndagushimiye. Reka dusenge, tuzabandanye ejo. Utwihanganire, maze iminsi mu mahugurwa yego, ndetse iminsi igera nko muri 2, munihangane. Dutambukije ubu butumwa, dukoze iyi video, ngira ngo amasaha agiye, ariko bwari ubutumwa butarara. Harimo abantu banga inyama ntizirara, bugari ntiburara, ijambo ry'Imana ntirirara, ubuhanuzi ntiburara. Kandi mpamya ko atari jye mureba, sinanjye mwumva, ahubwo ijwi ry'Imana niryo mugomba kumva. Mwami Yesu turagushimiye, tutagabanyije tutanongereye. Haleluya. Ndagushimiye kuko imirimo n'ibitangaza uduhaye kuvuga ijambo ryawe, duhaye kuvuga ubutumwa bwiza, guhanura, guhishurirwa no kwerekwa. Umwigisha n'umwigishwa tuhezagirirwa imbere. Usabye Mwuka Wera aze kumuronka, kandi usabye arahabwa, ushatse akabona udodoye ukamukingurira. Nanjye rero ciye bugufi, umuntu wese icyaza gusaba muri iri teraniro twari dufite,
n'ukuri umwumve ntabejya ahubwo izina rye rishyirwe hejuru iteka ryose amen. Ndagukunda wowe uparataja, wowe uhita ubona update ikugezeho y'ubu butumwa bwiza, ego nukuri ugahita ubona notification y'iyi video ikugezeho ukayireba ukayirangiza. Uhoraho aguhezagire amen.